jam ñalli bandiraɓe fulɓe mi salmini no kala ko wonnon ko bandirawo moɗon Aisha Sow ɗeɗo balɗe janguno alkula dangal haray hande hiɗen jangude alkulal langal. Alkulal langal ko kangal haray woni alkulal tataɓangal e nderde alkule adlam. Joni noon wino kadi maseɗen ko ɗe jowi ko ɗen woni a e i o u. Joni noon sen ƴetti haray alkulal langal e hawtidiri e masal angal ɗon o haray woni la. La e woni le, la e i woni li, la e o woni lo, la e u woni lu. Ɗon haray woni la, le, li, lo, lu. On faami ɗon on. Joni noon haray siɗen ɗaɓɓude konngol fuɗɗolngol wano la, en wawi wiide la wano laral, le wano leydi, li wano liƴƴi, lo wano lowre, lu wano luttugol. On faami ɗon on kadi. Joni noon en wiwno kadi siɗen fala hara powdude maseɗen ko alifiyankon fometen e masal angal e heddiyankon e masenayi heddiɗe ɗen e i o u. Ɗon hara woni a e i o u. Sen ƴetti noon joni haray alkulal langal e hawtidiri e a ɗon hara woni la, la e woni le, la e i woni li, la e o woni lo, la e u woni lu. Siɗen laɓɓude noon kadi haray konngol fuɗɗorngol wano la, hiɗen wawi wiide la wano laamu, le wano leemunne, li wano liilugol, lo wano loonde, lu wano luumo. Haray ko ɗum ɗo maroɗen ko jangi hande bandiraɓe fulɓe. Joni haray en jangi e alkulal dangal e alkulal langal ko aroyta inchallah haray ko alkulal mangal jangoyten. Hara noon ko yon dartu ko yon jangu si on wawi jangude kadi ko yon jannuɓe wonduɗo ɓen haray kadi ko yon ɓurtu tambitade bindi ɗin ɗi bindi adlam. Joni noon haray bandiraɓe fulɓe en fo hiɗen hoppiti fewdo ko woni e feƴƴude maali ko woni e hoore musidɓe meɗen ɓe maali hiɓe ware ɓe warede hiɓe tampinede. Haray noon kala ko pullo woni e nder o aduna Allah ɗo kala ko andu noon hiɗon wawi wadde ko wallata haray ɓe fulɓe e maali haray mi torike on koyon waɗu koyon toro kadi Allah yo Allah walluɓe ɓe foola hara ɓe foolaka koye waɗa mi duwaji juulen torana ɗamɓe Allah yo Allah wallitoɓe ko Allah tu woni ballo. Allah e wallu fulɓe ɓen, Allah e ɓantu fi meɗen fi leñol meɗen ngo. Haray noon koye wonu goto ta janamɓe ɓen añuɓe enen kadi añidiren. Haray fulɓe adunala ɓen fof siko pullo mo Mali, mo Cameroun, mo Soudan, mo Guinée, mo Mauritanie, kala ko pullo woni koye anditu koye nene goto koye baba goto koye goto. Haray koyen ɓurto joguidirde koye wolu kadi haray haala meɗen kan wolen ɗengal meɗen ngal golliren kadi bindi meɗen ɗin. Haray ko ɗum ɗo mi marno ko mi wolno inchallah ɗeɗo bal haray mi waɗani on vidéo go ko jangguete massa manga. Mi weltani kon yo jaame kisfe woni ko mo on jarama e ndeɗo balɗe si Allah jaaɓi.